Mancho murigereria tugatogenda no muruguru to obende na daktari kena Moses bagenda na spot gira daktari agono ninganyeresere omwancho murigereria ebimanyererio mbire bya UTI ne bya large prostate kero kende nko nyarabire kwa babikubekana guseta bontinebe ebimanyereri bya UTI igotokwana omwana omumura wikamonda mwe umusubati na bakoreta mbibwateta UTI lakini ebimanyereri bya UTI na enlarged prostate mbibwateta bauti lakini enke. And that's why I told you nga nkuri tole myaka yago nere erengere gatoja korengere mtu n'abanyagitari. You have to have what you call high index of suspicion. Wiko munyagitari utole high index of suspicion egero manya konyoro buriro bumurire mboro kagiri manyiri biri bya UTI na ubibwe kaine na enlarged prostate noje na ubiyambite kubwekana lakini rende nkuri tole myaka kana bo muntu akonyora abwate UTI abwate abnormal urine pattern andagwetia manyika onyo tole what you call cystitis, inflammation of the prostate, of the bladder abara ntwale kwerende aratwale amache. So ebina bintu tokoligereri lakini bono twatanga tokoligereri your age tomanya kolenga ngoti next give me inabura bwekane muna wate muna nagotebi yeah bona kero kende omusai osomo bako bwato kubairo bugwa large prostate bochi baba bakoreka muchanda munena somo gara kusiba tigango kani karo abantu babwate enlarged prostate n'abantu bacandegite gotali gento gyo mundaza kwatenga no bwate tuwasa ukanga aito kumanya kaya no musubati lakini uburi abagaka bali babwate enlarged prostate they tell you nga si mchezo ni shida kubwa sana. Kwa igula abantu tena kwa example kwa igule ngayaya umuntu natwalite a blockage ngomwako twalite blockage. You can imagine what I'm talking about. Inga akagenda umugaka akagenda botuko dyaraire nibo tukaraire inga akatemungo akanyole blockage yabeire ekere blockage yabeire umuntu ara chandeke. You can imagine nga makita basakosoka iga macha betasoka ne shidere enene saidi ase umwana umumwe osomusacha. So we have what we call blockage erache because you have enlarged prostate. Tali yare yoka abagaka mbabwate shida yo yechinguru cy'ubusacha ubura tubate shida y'inguru cy'ubusacha babwate what we call male sexual dysfunction. Mugaka muri nyumba nere karo lakini umugaka tu yani chinguru kiri cya chokole manchiyo wono mukoligerani because a prostate yakoreki yabimbire. Let me show you nakiegocha ntubwate egento gekoro kunga nerve negintu kigotenga nkiwenta gukora nkikora gintu gete kora gintu gete igintu kigote ikoro kwe nerve ye korwe somutu ekorwa se central nervous system ekorwe so brain yacha uti wa mgongo yamanya gutumbuka yaso ese yete prostate ime yagende sobokombe. You see bone kere enlarged prostate eminitinga enavwiriye gweta ese na enavwiriye gweta ase a prostate ime yafinyiru. So ebirengereri byago mbiri kogenda bakeso bokombe bisaine so nabokolenga ki ndakerendeme birengereri mbiri go keso bokombe because enavwiriye abere squeezed egweta ase prostate ime. So abantu batwara ndatimba ni impotence lakini batwara chinguru cyabo cyo bugaka cyasira because of enlarged prostate. Number 2, chinguru cyo bugaka nabo kigosira because a prostate go produce what you call sexual hormones, testosterone. Bono
yabimbire tekunya go produce testosterone etakeri so mubiri so kwanyora umuntu agotwara enini agotwara kintu cyabo kikogendaza aya nabora atwara nandege ntokende gekoro kunga efigo nabegusareka amacha ali abeire blocked taligo soka wona amacha ali akena guchimaira aira nasose ekwendese kidney kyago akogendeze chinyigo kyago kyakigosareka so abantu basareka chinyigo because of enlarged prostate because amacha atangiri wona akwena guchimaira again tokende is about UTI. Let me show you. Market taligo so cons onya amacha very stagnant atene nile sare agwa attracting infection so abantu abange babwate enlarged prostate ibabwate nande what you call UTIs gwakwane kidney stone abachikoja because of enlarged prostate so emechando ne mengerache because you bwate enlarged prostate. Yes, na maybe sema yecho aromo chando no gogotoka echo enene wonongo jakole gutwara constipation not whatever because of enlarged prostate kwa enlarged prostate na bekole nteme chandende otware constipation aneka gutwara constipation na bekole nteme bingana zo mubiro. Let me show you something karo wikawa abantu mbali batayiko ndichwe umuntu akoragera rero murumuna baswati you can imagine akoragera kawaida akori chips kila lituko lakini tanya kugende cho everything matukata matukane inere kolenta ekere ubwate enini constipation nambe ye mugole ntera marwaire munabona ko lentera uburuko nga colorectal carcinoma the cancer of the colon and the rectum colorectal carcinoma. So constipation is a predisposing factor yokonyora cancer of the colon and the colon and the rectum. Again tokende abantu abange babwate hemorrhoids ano hemorrhoids ali emekinere gweta siji eso murangu bwecho enene kubimba okobo umuntu abwate constipation so echo prostate nabekogera otwale constipation inandera kolentere mechandimenge yaro kende daktari amacha ya bantu babwate enlarged prostate ko bari bagotwara ari misungo se maybe kara ya ene tofauti nabe kara ya era chenchi onye nande ya attractive a complication na infection kara ya talimon tatabe kara na beko za kawaida lakini nando buriro bondo bwasoro mnabona UTI na bera chenchi kara. Yes, Osenga magitaligo so konsi anabera chinchi kara. Bono daktari ninganyoresere omwanju murigereri maybe naro bwato murairo bwate enlarged prostate abaga kumanya na kimoko nyara kwa mwakonya abantu abo bwato murairo mwe bya mono karo asenya gitari yetu ya world fit we komanye njo munyagitari umutangana ndatebe taligo se no witogira kininga njo munyagitari umutangana ndatebe ese East Africa osomera tinjira isatu cyo kuwenya moroyo nisomera tinjira ya kawaida muri bisyanega abakora nkama nimbwata amariyo gakobetuki abantu bakobetuki ndani ngo nisomete injire kurunga conventional medicine amariyo gari yakurwase amariyo ga kawaida aliyo nyore sinyagitari ya kawaida. Number 2 nisomere tegendo yokurunga nutritional medicine amariyo gari yakurwase ndagera agokonya samangana yo kuwenya marwayi endagera itumenya sanye tongete nebwata amariyo onye ne carrot yitokuli ya kawaida nebwate beta carotene nabeko boli binte bingi sana onye ne nyanya munaguti ngote nyanya nengia sana samangana ye prostate nebwate ntukunga lycopene and the lycopene is very important useko konya mangana ye prostate ntubwate usine lina nazi bwate bromelain ngoko so amariyo go nara kurwa sendagira agokonye soko wene marwe tewane enchira ya gatatu nsomera tenche Dr. Kena Moses is what you call international
herbal medicine. Igoga igeseme santora amarioga emeteko hiyo. Lakini amariogo naro ali international. Kana tumilita international amarioga nchile na WHO utumeka ensingima. What you call World Health Organization. Eko liga mariogo tumia na mayare. Ine kingereza tumia asoko gweni amariogo. So omuntu chise nyakitari ito ya World Fit abugate mechando ya enlarged prostate nkitoko kora, we have to do what we call a diagnosis. A diagnosis no nabonto ya no pima tomanye torusiko sina mache tonya pime tomayo sina UTI, we rule out sina UTI what ta UTI kosito kole ultrasound kosito kole ndinga ki toko PSA, prostate specific antigen kosito kole histology tumanye ngamechando kyobwate cancer UTI ose enlarged prostate ose prostatitis tumanye ko kwa mariogo ntubwata mariogo akogere prostate yatebasa ko bimba yes ntutagiti bantu bagene nyakitari kuchikobara kairo uri abantu abange bakona nyakitari babatenga kwikaba ko rero nduma prostatectomy barusiwe prostate. No, you don't need to kurusiwe prostate itogoja to kwa mariogo akogere prostate yage bimboke ntobwati ryogo likoro kunga Pyogen africanum ntobwati ryogo likoro kunga amarioga so palmetto and so many things toko muntu amarioga ye ekwende problem ya bimboka. Yes, erokende daktari abantu bare obese babate obesity mbare common konyoro buroiro. Yes, there's what we call predisposing factor ntwata mangana ya age, obesity, lifestyle amaru ekwerenda amaru amange ne red meat abego changia kogere prostate yawe bimbe. So ebintu nebinge nande gutarema mugondo wikaba sacha bali mu mugondo onye tokole mu mugondo, it's a predisposing factor yokotwara enlarged prostate. Yes, mancho murigereria nkorengi kwikaboniga kwanyare kobago gwesemia mange iguru y'uburoiro bwa enlarged prostate abasa munyagitari Dr. Kena Moses abere gotweresera sekira yo gwikirani mono bono kabena inchekera litkoria Jumatatu chisa ibere cia marogoba asemero bulio ao yobo chenwe nyara kobago gwesemia iguru ya maroire ao nenchira yo kwenyorera obobwenya asekira yo gwikirani ninche umurario Caroline Mausa nagosabeire ogotegereri iguru buya tunyako batukumerana ewikende ase umuroberio obene.